Kidukhot jongka Fraternity Arts Cine Entertainment Shillong FACES abat kaseng biria ukhasi kasbok haga khandai tari mentau banai jeliu kilai kindu ya kilat pathai khubor bat ya tho halor ga jing ya trelang jong kini ki art ligi kin hun ban kintio bat penslor ya ka performing arts hapo kini jela meghalaya habai krem bagilat pathai khubor uwei na kidukhot jong kasbok uba markin saidor tamar ulai tho ba katkum ka jingalang ga blalong haka artarik ubnai jeliu arajar arpulai baro artali kini ki kin hun kilaya shimlang ya karai bat menjur bane trelang ban pitchlor ya ka performing arts hapdeng ki samla jongani ka chukminta da ka ba pinthamai bat pin km biang ya ki sawangka lane ki stage plays or dramas lingba ki rinsan ba pher Laminjur ban don ki jingi trelang hapdeng ka sibuk bat ka faces ban kintiu ya performing arts kamtam ya ki jingi la tai drama hakajela Laminjur ru ban co-op kumki associate members juga sebab art mut kitchen rang but art mut kitchen thei na get hot juga faces but IT ru iba pada korban by nominate ye associate members la ban kintup shushu na ki faces kum ki associate members jong ka sebab hadin la da don kap lamun jeru ban pediang ye ba korban ban nongkum advisor jong gani ka kenhon ka jongi sebab but together okay, you don't want to face it. Halor kijing siap aki jing drama. Naginu drama bingla pelong. Daga sebuk pada faces nge saya penbet janai daga jing sundu. Ya selok lang jong barak arya. Labenjur bai yanga banong kum nong kren nakalian ka sebuk mai ba printed wilalong kum nong mikman mamtaka faces hakatu janmi. Labenjur ru Bandon ke joint conference ke pengilala pen orlong kani janmi but kani kelong kesini ke pengilikut kendai trek bernai Jun arjan alfulai hak pengilala ban don lang kinon bat kawe ke mense lara itu bengai betai ke jeng kren benang kintup syukur kinu ki kindon ki bedon kam nak we ke por kemudian bedon bedon ber ke jeng kelah pengilala amendment ini sukam begini ke jika agreement ke bangai talk ni selesai nak ni kelima sakam sipo yeah I ngasih juga na banchen oba you guys are getting old te benda kan sujak ke sebab ngaro no strap ikata te ka poi gani ke kre be bawan ba it's high time ngari ben revive and sebab and dinam revive pre mani who has been revive that's very important anu ki ba ki khana ke thamai ba global city lani ki ban mi kini ki artist ki badan nga ki perform kala jonga Melvin Albert ki ong borok kini ki badan nga Bakharpuri all of them are on board kinwan minta ku Melvin lani Albert lani Bakharpuri maybe ki la jo acting ki drama tamba kami as a part of Facebook kan thai pa baru kin ko ai ben pe ki how to perform